Wabafowethu ngeke nikholwe le nkulumo idida abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke uTekiso eligidengoma-ke likaMthandeni-ke SK-ke laphana-ke ebhala lamazwi-ke ekhasini lakhe-ke laphana-ke ubuze umbuzo ophethe umjovo umbuzo ume kanje uthi kungani abaculi abacula-ke no-SK okunikelana-ke emculweni kaMaskandi-ke bewashaya amamiliyoni uma behamba no-SK kodwa-ke mese bebodwa behluleke-ke ukuwashaya nabanye abaculi laba miliyoni abasuke bawashaya-ke no-SK-ke laphana-ke wasethi-ke abantu abaningi-ke bahlala bethi-ke laphana-ke u-SK uwasha amamiliyoni-ke ngoba nakho-ke hamba nabantu abathile kodwa-ke labo bantu uma sebehamba nabanye abantu lama miliyoni awabesaphuma akade iphume ku-SK. Lo mbuzo bafowethu uma ulalela kahle noma le nkulumo uma ilalela kahle-ke iphethe nje ameva nje antinyelayo-ke la uma-ke uyazi indima kaMaskandi-ke ukuthi ime kanjani kodwa-ke mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ngifisa ukuzwa uvo lwakho mbukela lasemakhaya nanguTekisi ethi abantu abacula no-SK-ke bafike beperforme-ke maqedane-ke kuphume amamiliyoni-ke azinkahlankahla kodwa mase beyophefoma nabanye abaculi akube kusenzeka lokho. Ngifisa ukwazi ukuthi-ke uyavumelana nalento eshiwo uTekisi-ke insizwa-ke yaziwa kakhulu-ke ngokuthi-ke unkintsho-ke laphana-ke okuyigama-ke elitrendi ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke noma-ke uyaphikisana-ke nale nkulumo. Uma uphikisana-ke uthini okwakho ukuphawula bafowethu? Thina sisiqiniseko eSAMedia sakuthembisa njengoba kunjalo siyakuletha futhi-ke sizobuya nokunye.